finale absolute, priznaj se, fotografija in prezentacija za izpoditelja. Equipo limpio por pasarlo.
Petek za ekipo Litije, podal igranje številko 21, Ivan Tijan, ki bo besedel igranje številko 17, Sever Mark. Igralec Slavija Junior, številka 27, Janča Durek, in muzikantij za vzdrževanje stanca. Ekipa Slavija Junior, pa bo postavljena. Igralec Slavija Junior, številko 43, Pločič Roko, dodajte kazni zaradi spotikanja.
Igralec Olimpije številka 17, Sever Mark, je bil kazni zaradi spodbijanja. Poteče je zadnja minuta, vsake tretjine. Ekipa Olimpije pa je postavila. Igralec Slavi Urjol, številko 88, Petrovičnik Kristjan, proti kazni zaradi spotikanja.
Equipa Slavio Lidl Police Slavia.
Slavije Julija, številko 5, Vojnik, Velika Kazvi za reprezentaciju Slovenije. Igralec Olimpije, številko 29, Petrović Karjanić, Velika Kazvi za zadržavanje s palicom. Ekipa Slavije Julija, Stavlja.
Organizza dentro il tipo orale opposta di nostra presenza Cristian, volete seguire il Danici del Contenuti di Gian Bruno. Prezident egzekutivo Luki podał graniczny do N20 Chyba do Syrii i graniczny do Syrii.
Poslední noč na levo, kaj je pravo? Dotyk! A veš, Igralec Slavije Junior, 4:23, Marcel Janšek, drugi kazni za Sloveniju. Vrtejte na zadnja grupa, zadnja petina. Igralec Olimpije, 4:29, Petrin Karjan, drugi kazni za izdržavanje s palicom.
Equipa Olimpija u povredu stavlja. Igralec Olimpije, številka 17, Mark, minuta kazni za vzdrževanje s palicami. Četvrti zavjetnik za ekipu Olimpije, veselo igralec številka 29, številka 11. Igralec Olimpije, številko 22, Smolnik Artit, minuti kazni za kandidator s palicami. Drugi zadetek za ekipo Slavija Junior, podala sta igralec številko 88, Petrovnik 300, igralec številko 89, Boje dosegali igralec številko 43,
the senior knowledge team for Cinemas Cinema.
Igránec Olimpie, ešte po 8, Bojovec Gábar, ktorý záleží za spotiteľom.
Idemo, Fabio! Šesti za reprezentativu Olimpije, do sada igrali 4-17, 7-2. Dakle, sam kao zajedno drugu, sedmi za reprezentativu Olimpije, ponavlja igrali 4-2, 20, Smolje Žartik, do sada igrali 4-12, Sečanik. Igralac Olimpije, številka 7, Zuban Leon, 2+10 minut kazne za nabijanje za nas. Dopušćaju hitno, a Rahu Draković je